sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin papagayam. Kas iti sigod, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Namnamaan mi ti kaaddayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ti ingkay panagdengdengeg. Agyaman kami kadagiti likes kan comments yo, kas tameten kadagiti kablaaw yo. Namnamaan yo anabasa mi amin dagita. Kat sapay lakuma, ta itultuloy yulat ta timang suporta kada kami. Iti kasta kat ad-adupay adrama ti inkam isagot kada kayo. Ti surat ngayon ta idrama ita kat manipod kanipagayam tayo asyaron. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngaylingad na kumalatan iti nagan asyaron. Balasang akpaylaeng iti tawen ko at 35. May saak nga OFW dito'y Taiwan. Agtrab-trabaho ak dito'y balasiw taaw tapno makatulong iti pamilyak. Ket mamati ak nga adda agururay anapintas agasat kadagiti tao nga ammuna ti agsakripisyo. Isu na laeng takabayatan ti kaaddak dito'y abroad, jak ninamnama amat nagtiriknak iti lalaki ajak metpulos inarapaap. Rugyak nga rodan ti agsalaysay. Frank, nalpas mo ka din ti dadaitem? Wala. Sakpay ti ko na. Ay wow, nagbiitan? Siyempre apay kapoy. Yag mo ti dado madadaitam, tatulungan kan. Iti kasta, malpas sa dagos. Saanan, Frank? Nakababain mo't kan ka. Sana balita malpas kumutin da ito eh. Ay sus, adda pa labain mo mat kanya kaya. Katun mo't Uray kas kasano, at damot pa nagbain ko Saan akas kadagiti daduma di tama ng gundaway. Nang rona kat oras pa ilaang ti trabaho. Una yan. Yag mo kit din ngagpaiso. Tulungan kan. Iti kasta, dara sa malpas. Ngam, ilibre na kiti lunch. Anya? Kasana, ilibre na ka de, Alawunan. Ayos! Hello, Frank. Hello, Sharon. Nangan ka din? Saan pa'y nga rod? Si Kangay? Saan pa Kayat mo tarumarta? Intamangan? Sa dino? Agbirok ta iti mayat apanganan. Warsan, iti sigod langan apang panganan ta. Naumak ijayan, Frank. Mangbirok talangan iti sa bali. Okay. Ilibre nak? Wana, awan parikot iti da ita. Basta sika. Okay. Mabit lang nga ro tagpalasa ka. Sige. Agkita tanto ni train station. Bye. Sige, Frank. Bye. Ay, nabsuga ka. Uray siyak nga rod. Ano, kastaw na yung busog ko. Nagimas ba nga mintimakan dito eh. Huwag nga ron. At tamanan baro at tambayan ta. Huwan nga rod. May mayat dito yung mitisigod apang pangananta. Ay, wala. As sidagpay ko nam. Kat kasano? Agawid ta ka din? Madamdama pa'y Inta pa'y magmag na ija park. Pag-isistoryaan, kan pagpalpalpaan tamot langan. Okay, mapanta nga rodan, Frank. Hello, Nanang. Kumusta kayon? Kasi ti Diyos, nasayaat kami mat anak ko. Si Kangay, kumusta ka mat ditan? Kumusta ti trabaho? Okay lang, mat Nanang. Pasensya kayon no itaak lang nga makaawag. Kanayon ngamin ti overtime mi. Rabi iuna yun no makaawid ak dito'y dagus ko. Iso nakaturog kay mutten. Okay lang anak ko, mawatan da ka. Amumi mat ama kumikom ka iti trabahom dita abroad. Okat, kumusta mat ni tatang? Kasi ti Diyos, naimbag matan anak ko.
Nasa paman arimwaran napan ijay talon. Kitain nyo tadi naliwayan at tumarindag iti agas na. Kan masapul mutlaang regular ti panagpa-check up na. Wen, inton Lunes manan ti follow-up check-up na anak ko. Sige nanang, mangipaw itak to'y taramatin nyo. Saanan anak ko? Adapay magtimpaw it mo idinaudi a check-up na. Mangipaw itak latan nanang. Ang mga nodamanan agas na gatangin nyo. Kan igatang yung mutlaangan kadagiti masapsapul yu di tabalay. Frank, kayat mo ka di? Tagid dan tamanin amangal daw? Ay katwa na. Amo matan. Jak amo timang paay. Nangaronan sikat ti agawis kanya. Mabit lang ha. Irwar ko ti balon ko. Ops! Charan! Nay, nagadumot daytan, Frank. Siyempre talagang amin ngayon lakam ka. Good for today to Wow! Tinola! Wan, amok ngamin nga iso ti paborito. Iso nga iso ti luto ka binalon ko. Ops! Daytoy mo't tibalon ko. Anya nga deta? Wow! Pinakbal! Ina! Kaslata mo't lang nga di Pilipinas no kasto iti si data. Una, naimas dayta, tadaramang na. Nga, bangan tangarodan, tanay, mapisira ko. Mabit laang, Frank. Ha? Agkararag tapay mo muna, O sige, agkararag ka nga rodan. Ngam di mo baybayagan, tanay, mabisina ko na talaga. Anya? Joke! O sige, agkararag ta nga rodan siya ron. Iti kasta, makapangantamot ta. Oh, Doris, kumusta? Ay, sus, syakit di ati mang kumustaken ka, friend. Ah? Ano siya? Okay aglaang mo't friend. Sika ngay? Kas makita kat talaga nga okay ka, friend. Madlaw nga inspirado ka. Ha? Ibagatan akasta, friend. Ngam nay, amuam ko mati lugar mo, Sharon. Ha? Daytoy kat nain kabsatan apang magbaga. Iso asapay kumata di mo saksakitan. Kang runaan iti amin, di nakgurguraan, wan? Doris? Panunutam dagiti mabalin nga ibunga ti aramidam. Di ka agdardara sudos. Amumot siguro ti kayat ko asawan, friend. Wen, friend, di kagdanag. Taamuk ter aramidag. Kang runaan ti amin, amuk ti limitasyon ko. Kat agyaman na, kiti kanay na pa ng palpalagip mo kanyak. Ay, adala man ti rabi nga maging gaita. Diyak pala maala ti turog ko. Apay ngay. Ajak mo dun maiwaksi ti panunot ko ni Frank. Ay, anya mo dun ti kastoy. Agayatak ka din, kan kwa na. Nga saan? Saan arumbang daytoy amarikrignag? Diyak kayat nga damadadal a pamilya. Gapula ang kanyak. Pakabasulak ka di tagbalin anaragsak. Iti sidong ti lalaki nga daanan iti pamilya. Diyos ko, tulungan na ka di Isurum na niya ti rumbang nga aramidag. Hello, Frank? Nakaawag ka mat. Rabiin Jak nga rod maawatan tirik na, Sharon. Kaslak kayat ka makita. Anya? Anya nga tanong rumorta. Manan? Kailiw ka nga rod. Alamat na. O sige. Sa dino ti pagkitaan ta. Ijay Park. Mayat ijay ta presko ti angin.
Gumatang talangan iti meriendaan ta. Sige, sikat ti makaam mo, Frank. Nakitam ka dino sa dino tayan ni Frank, Doris? Naka-break. At day Jerwar. Kasla damat ka video call na. Ang mga no kasarsarita na ti anak na. Kasarsarita na ti anak na ken ti asawa na kunam a. Ha? O, apay akasta ti langam. Uray lalim mabasi tapingping mo iti imbagak. Si kamot, Doris. Saan mo't Apay, agselselos ka? Alagay ito'y. Tila man malablabid mo ako na akon. Sumrak takit din tani. Nalpasan ti break tayo. Agtrabaho takit din, friend. Kasano, kabalam ka ni Sharon? Kano kabalam pa agorder ta pa iti naman ta. Sali, ado pa matoy pulutan ta. Yaksamot din. Kabaulan, Frank. Medyo natamaan ak ngaminan. Ang mga no, diyak kabaulan ti agawid iti dagus ko. No, uminumak pa eh. Di kagdanag, tay tulod ka mat iti dagos mo, Sharon. Sige, talaga diyak kayatin ti uminom. Sika, ano kayat mo pa eh? No siya, talaga diyak kayatin. Ang mga namin no, rumwar, no pilitok pa iti uminom. Okay. Tangay saan ka matin ng uminom, magawit ang arugan. Itulot ka ni dagos mo. Gumatang aklangan iti inkan abir, tayo numagton iti dagos mo. Sige. Sikat ti makaam mo, Frank. Basta agawid tani. Makaturturog ako. O, apay akasta ti langam, Sharon. Kaslag sasadot ka mat. Ha? Doris, napuyatan ak nga ro iti rabi eh. Diyak mawawatan ti riknak. Kasla, makasarsarwa ka diyak mo. Kasla, dabirbiru ka kamakan. Ibagak ko mga aginaw ka, ngamawan mat nobyom ditoy. Ha? O, apay akasta ti langam. Kasla nakigtot ka mat iti imbagak. Ay saan mat, friend? Hangover lang daytoy. Ay sus, apay, sinubraan nyo ngamin manan ay at iminom idirabi eh. Medyo. Ay naimbaglaangan tadyak simurot kada kayo. Tano simurotak, ang mga nooray siya kat na hangover mat. May mayakid di kumaano si murot ka. Iti kasta, saan ang naturog ni Frank iti dagos ko? Anya? Naturog ni Frank ije dagos mo kunam? Tangiwat mo. Di mo mutpig sa antag sa ua. Ang mga nod na makangagkan ka. Katanya pa iti bagada. Ay sus, awan nga ruden Naspakan tiraya-raya no pinaturog mo ni Frank ije dagos mo. Doris, Mamati ka kanyak, Sharon. Itataadan na pasamak kada kayo. Sigurado maulit kat maulit pa'y dayta. Puutam ti kunak, friend. saanan, friend? Huston tinaminsan apan nakailawan mi. Manipod ita. Ikarigata kun aliklikan ni Frank. Promise. Agyaman na kiti panangitulod mo man ng kanyak dito'y dagus ko, Frank. Awalan niya man na, Sharon. Amumat nga aramidak amin, basta parakin ka. Banag apag yamanak matunay. Ngala, mapan ka nga rodan tani. Agalas 12 ni titing nga trabi. Ang mga naawanin ti maabutam at train. Day tangarod kat. Awan kat din ata niya. Alas 12 mata. Anya nga tanong dito yaklangan dagos mo amatorog. Manan, Katuwa na. Apay, di nakailiw aya. ang Frank, Apay, di ka maasya namang paawid kanya. Kat ni, disorasan ni tirabi. ha? Ala ka din. Umanugot kan, tadituya ko na maturog. Please, Sharon. Awan ka na iti nadlaw mo, iyanak ta. Kabayatan ti panagsarsari tayo iti video call itay. Baka Awan mat lakay, apay.
Kasla problemado may. Aya, Way, kat no kasla may kulkulang. Kasla to may tayab di panunot na. Nakadayaw ti nakaiturungan ti imatang na, kabayatan ti panagsarsarita yaw. Kasla absent-minded. jak meten nadlaw akas talakay. Wan ata makumikum kamat ngagdadait, kabayatan ti panagsarsarita yaw. Kasanaw kat isang sangbut ko matirip-ripirak apan talon. Namagam to man manan inton umawag. Ang mga nadamat parikot jay anak ta. No belang takasta, amangan no maipapan iti trabaho na ti ko na mapagparparikotan na lakay. Isu nga raw adamagam to inton umawag manan. Iti kasta, maamuan ta. Sige, bayam ta ipasagid kunto adamagan inton umawag manan lakay. Sharon, laglagi pang kumaaka na yon. Nga ay-ayatan kan ipatpatig ka unay-unay. Ay ayatan kamat, unay-unay, Frank. Isuna laang ta saanan akabaulan ti konsensya ti kastinger aramidan ta. Ha? Ni, anya ti kayat mo asawan? Nasaysaya at sa nuput dentan ti relasyon ta. Anya? Frank, jak kayat ti makadadaal iti pamilya. Jak kayat nga da masaksaktan ka po kanyak. Adda akong dita. Ang dimot imbagak idin kan ka. Asaan to amaamon ti asawak ti may papan ka data? Frank, laglagi pong kuma. Awan ti palimod adin to may butaktak. Dumteng tumutla ang ti panawan. Amamon ti asawam tar aramidem dito abroad. Sharon, No apay met ngamin. Nga itatala ang anagam-am mo. No apay met ngamin. Asaan ta anagam-am mo idagpada tapay anawaya. Apay, Frank. mawatak ti Rignam. Numaminsan, kastamat lang ti salsaludsudag. Ngam oreno kasta. Di ta kumamot pa idaman ti pagita. Pagustuhan ta kumalatat ang itirik nata, Sharon. Saan, Frank? Huston tinamidwa apan nakailawan ta. Sharon? Nasakit man. Ngam nasken awaswasen tan ti relasyon ta. Saan? Diyak umanugot iti kayat mo ang mapasamak. Ang Frank, agbasbasol ta iti asawam. Saan lang aday ta? Agbasbasol tapay iti imatang ti Diyos. Amok day ta. Ngam pakabasulan ta ka dino agin inayat tamat. Frank, Apay, kabaalam ka di basta mangisinalatan kanyak. Ha? tsaka mo. Ngam nasken nga aramidak, gapot ay so ti rumbang. Iso apang nga asim ta ited mun tinaan anay away-awayak. Pang nga asim, Frank. Jak amo, no kasano nga ilintag ko ti biddot ana aramid ko. Jak amo, no kasanok nga ilaban ti riknak iti lalaki nga inayayat ken inpatpatag ko nga uray amukmet nga addaanan daytoy iti pamilya. Miss F, mariribukan ak unay. Ay ayatek ni Frank, ngem jakmet kayat amarakrak ti pamilya na gapula ang kanyak. Namin anumeten nga imbagak nga agsina kami, ngem di namet kayat. Agpangpang tapay daytoy aket telen na kano ti bukod na abiyag no sinaak. Anya ti rumbang nga aramidag. Amangan no adda maibalakad mo iti may sa abalasang akas kanyak anagayat iti lalaki asaan met ama iparbang. Kadagiti met padak nga OFW nga adayo iti pamilya na, anya met ti makunayo. Tao aklaang met nga agsapsapul iti pannakaawat ken panangaywan. Pakabasulak kaditi agayat iti lalaki nga addaanen iti pamilya. Aging galaangan ditoy Miss F, to'y pagayam mo, Sharon. Ken ka pagayam, Sharon. Amok anasakit.
Ngam gapo tadaw-dawatam met ti opinyon ko, nasken laeng asinaamon ni Frank. Nang runa ket addaanan daytoy iti pamilya. Adda tay pagsasao iti Tagalog ako nanaket. Masarap magmahal kahit bawal. Pero mas masarap magmahal kung wala kang sinasaktan. Numaminsan kunaan tayo nga ay ayatanda tayo dagiti tattao amang ipakpakita iti atensyon. Ngam saan gayam, taparehas laeng agberbero kayo iti atensyon. Pagayam Sharon, balasang ka. Adupay ti maamamom. Saan laeng ani Frank ti lalaki dito'y lubong. Adu dita tinawaya ken awan sabit na. Alakastan pagayam Sharon, ket sapay la kumata aramidem no anya ti rumbeng. Maminsan pay, pagyamanan mi manen ti kapanagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.